Kitu ambacho kimeacha umefeli katika maisha, cha kwanza ni kupenda pesa. Wakati unapopenda pesa kuliko Mungu, elewa kwamba hapo utashindwa. Cha pili ni kiburi. Hiki kiburi kimesababisha watu wengi wameshindwa katika maisha yao, kwa sababu wakati unapokuwa na kiburi, elewa kwamba hii kiburi itakusukuma kumaanguko, na wakati utakapoanguka utashinda ukiuliza watu, nimelogwa ama nimefanyiziwa nini ili nishindwe? Hakuna ulozi, lakini kiburi akyo peke ndicho kimekufanya ushindwe. Na ndio maana nakwambia, wakati utakapoona Mungu amekuinua, amekupandisha mwingine level, acha nikwambie mpendwa, usikuwe na kiburi, ama usiwe mtu wa kuangalia pesa ambazo zimeacha umekuwa juu, lakini thamini watu waliokuwa chini, kwa sababu hawa wataacha neema ya Mungu inaendelea kuzirika katika maisha yako. Unajua, wakati watu wanakuambia Mungu akubariki, hicho kitu kinajibu mahitaji mengine ambayo ulikuwa haujaombea pia. Lakini wakati unapokuwa na kiburi, kila mtu anaenda kikulaumu, anasema kwa nini mbona mbele alikuwa haiko na tabia hivi, lakini kwa kuwa amepanda, ndio maana anaanza kuona watu anapandisha vitre ya gari yake, ama imesababisha unaona mtu ambao ulikomala naye unaanza kumuuliza, nilikujua wapi? Unaweza ukanikumbusha wewe ni nani? Lakini haujamsahau, lakini kwa sababu ya kiburi umeona hauko tena mulevo yake, hauko tena mkiwango yake, na ndiyo maana Mungu amewashusha. Usishinde huko nasumbua watu kwamba umelogwa uombewe, lakini acha nikwambie, achana na kiburi na Mungu atakuwa